Dobar dan, ja sam Anđelka Knežević, alias opšte poznata kao Dizel kraljica, Voždovčanka, Beograđanka, ali majka troje odrasle dece, dugogodišnji humanista i aktivista koji dugo godina nastoji da humanistički, naučno, aktuelno, radno, praksativno, aktivistički, istražno i analitički, rekonstruktivno doprinese i uspostavi nove koncepte na razvoju naše dece u nekoliko oblasti, u sudsko-medicinskim faktima, u okviru tendencija naučno-tehnološkog razvoja i medicine, gde je civilizacija ljudskog uma napredovala. Zapravo ja sam pod pseudonimom Angie Eta ili Nikita Maga, negde koristeći oba pseudonima, negde samo jedan, ili Angie Eta ili Nikita Maga, dugo godina posvećena svojoj misiji u nekoliko oblasti: bezbednost, medicina, zaštite dece, borba protiv terorizma i borba protiv trgovine ljudima. Ono što me odlikuje u dugogodišnjem aktivističkom, humanističkom i naučno-istražnom analitičkom radu je u stvari sveukupna socijalno-kosmogena, geopolitička i komunikološki, psihološki pristup u normativima koji su kvalitativni za razvoj ličnosti i društva. Ja zapravo u svom učenju Demetra pokazujem na već dokazanim naučnim faktima iz više oblasti, u stvari radno, analitički i praksativno, kad to kažem, ogleda se u učešću u mnogim asocijativnim, saradničkim materijalima, publicističkim, raznim formatima i zapravo istražno-analitičkim i učešću u mnogim državnim i međunarodnim projektima na doprinosu u poboljšanju ažuriranja samog života, ustrojenja samog i koloseka zdravog pristupa razvoju ličnosti pojedinca, društva sa fokusom na zdrav pristup razvoja, zaštiti i bezbednosti naše dece. Ono što me odlikuje je dokumentarni, dugogodišnji, analitičko, humanistički i aktivistički životni put i delo. Sebe uzimam kao vodič osnaživanja, jer smatram da vodim od moje sve 2 godine da sam dužna, to jest da je moja dužnost i prepoznata vizija da doprinesem čovečanstvu, miru na Balkanu u skladu sa prirodnim zakonima, ali na već dokazanim naučnim faktima i na mom dugogodišnjem praksativnom radu, gde se neprestano konsultujem i sa ekspertnim stručnjacima iz određenih branši koji pomažu mom radu konsultativno. Trudim se da uspostavim nove modele kao modus što zdravijeg pristupa razvoja ličnosti i zdravijeg funkcionisanja društva. S obzirom da se čovek funkcionalno i entrofija čoveka, kao i napredak u nauci, tehnološki civilizaciji i medicini dosta izmenio, time su se izmenili i modeli, pa i samo funkcionisanje čovekove samospoznaje i autohtonog razvoja u smernicama ka svom razvoju, ka razvoju svojih interesovanja i talenata, ka svom umnom razvoju, a u stvari u okvirima koji su opšte poznati kao dopustivi
normativi u pravnom kodeksu u smislu nekršenja zakona, u smislu bezporočnog života, bez korišćenja supstanci i zapravo što slobodniji mehanizam razvoja kreativnosti, konstruktivnosti, učenja i razvoja svoje ličnosti, ali tako da je to korisno i sebi i drugima. Kao što se to u doba Jugoslavije govorilo za pionire biti koristan sebi i drugima, kako u stvari raditi na doprinosu sebi, a u isto vreme na doprinosu smernicama zajednice, kada narod više ne veruje u udruživanja kao što su tipa nevladine organizacije ili naša svesnost da sve može biti materijalistički cenzurisano i da zapravo su mnogi modusi i aršini s namerom koristoljublja izmenjeni. Ono što pogoduje javno-političkim agendama i geopolitičkog plana određenih uticajnih sfera koje su materijalno moćne sredstvima i tehnički, dakle, da bismo se izborili protiv nus produkata današnjice i kako to sistemi zajednice funkcionišu, da bi se izborili sa organizovanim kriminalom i korupcijom, koji je duboko utemeljen u sve pore našeg društva, posebno sa fokusom na Balkanu, jer sam ja sa Balkana. Ja predlažem iz svoje analitike, objašnjavajući pojave i dešavanje u društvu i šta to utiče danas na razvoj jednog čoveka je i njegove slobodne ličnosti, šta to jeste opasnost za bezbednost građanina. Ja predlažem i model koje uzore treba pratiti i koji su to normativi i moralni kodeksi kojima se prioritarno moramo vratiti protiv mediokriteta i promiskuiteta, a da naš funkcionalni organizam ostaje umno, duhovno, telesno na pragu održivosti. Zapravo objašnjavam pojave u društvu sa ispostavljanjem modela i novih licenci i naučne koncepture, šta to treba da ažuriramo da bismo obezbedili što bolji kolosek i ustrojenje građana po tipu vaspitanje, red, rad i disciplina i samostalan, nezavisan, slobodan razvoj, praktično, pragmatično i veoma racionalno i razumno. Kada sagledamo od početka zašto ja uvek pokušavam da svoje javno istupanje i u svakom svom materijalu koji želim drugima da plasiram i poučim, pa i u svojoj analitici i predočnim projektima za budućnost, pokušavam da usmerim ka zdravim smernicama za zdrav razvoj i zaštitu i razvoj dece. Uzimam sebe samo kao primer vodič da bismo shvatili mehanizam kako to današnji svet funkcioniše, kako to današnji sistemi i sistemi zaštite funkcionišu, kako instituciju društva koje se bave u službi građana i koje su dužne da regulišu sve pore našeg života, kako to utiče na društveno dopustive norme i kako zapravo se izboriti za dalje kada građani ne veruju u udruživanje nevladine organizacije, vlasti, opoziciju i ono što im govore mediji, jer su današnji mediji na Balkanu suva i opšte poznata dezinformacija koja se trudi da nam imputira i lobotomira mozak zatupljivanjem tako što naša energija i naši pokušaji samosvesnih stoje kako bi nametnuli svoje modele destrukcije i razornog dejstva po energiju i mehanizam slobodnog razvoja i zdravog razvoja
svakog deteta, omladine i društva. Današnji mediji Srbije plasiraju pre svega veoma smišljeno, na veoma lascivan, ali moramo uzeti u obzir vrlo stručan način za manipulaciju, ka ciljnim grupama uzimaju zdravo za gotovo svoju odbranu unapred, odnosno svoj cilj postavljaju kao sve prihvatljivo sredstvo za maksimalno uslovljavanje, ucenu i nametanje prototipa svakog građanina pod pritiskom da se on sam autocenzuriše i sam sabotira i da u sebi stvara pre svega suprotnog efekta energetsko razarajuće dejstvo po našu ličnost i sublimaciju osobina. U takvim uslovima naravno da nije društvo samo dezinformisano, već su njegovi moralni kodeksi i etički, pravni, ljudski normativi, neki nametnuti imperativi navika koje mediji plasiraju, a to je apsolutno destruktivno za čitavo društvo i te pojave u društvu ja pojašnjavam pokušavajući da vam dam nacrt i sveobuhvatnu analitiku da bih u stvari povezala šta je to što je bilo kvalitetno u doba mog odrastanja, jer veoma je interesantno sagledati kako sam ja strogim vaspitanjem u doba Jugoslavije i strogom disciplinom od strane mojih roditelja uspela da u stvari prepoznam svoju viziju i samosvest, svoju misiju, da se suočim sa tim da je život surov i da mora da postoji red, rad, disciplina, da ne biramo kada se rodimo i ne biramo kada nam se šta ružno ili lepo dešava, da je svaki čovek različit i rođen sa smislom, a da svi moramo da funkcionišemo u smernicama zajednice i da se održimo sa ove strane zakona bez poraka i korišćenja podsticajnih supstanci, a učinimo svoj organizam održivijim tako kako se on menja i razvija. I zapravo šta je to kao što je loše utemeljeno i koji su to loši uzori koji su nametnuti, koji ne dozvoljavaju jednom detetu danas da se u skladu civilizacije vaspitanja kulturološki, umno, duhovno, praktično razvija i stiče učenjem i praksom svoja znanja, treniranjem života, u čemu ne treba samo da imaju uticaj roditelji, već i sami normativi i opšte poznati u društvu i zakonska regulacija i sistemi kao što su socijalni, pravni i prosvetni. U doba Jugoslavije sve ovo postojalo sistematski i naravno da su sve sfere društva roditelju, kada svoje dete formira još do 4 godine, zapravo pa i kasnije pokušavali da daju usmerenje. Ja sam uspela da pronađem svoju samostalnu viziju, svoj samostalni duhovni svet, to što je u meni svetlost i plemenito, kako bi paralelno sa dužnostima koji su mi nametali roditelji vaspitanjem, redom, radom i disciplinom, kako bih razvila samokontrolu i opšte prihvatljivim i pravilnim vaspitnim imperativima, a da u stvari uspem i da neprestano učim, jer me otac naučio, naterao zapravo da učim od svoje 3 godine, da naučim da čitam, da pišem i da vrednosno radim, a da u stvari u svakom trenutku zadržim i lepotu života, taj svoj samostalni duhovni svet, veru u svoju misiju i viziju, šta zračim i šta značim u ovom životu,
šta je moja observa karakteristika, da negujem svoj temperament, ali da ga razvijam neprestano učeći i neprestano trudeći se u više oblasti svog interesovanja da budem kreativna i konstruktivna. Kada znam da sam pokušala da doprinesem ne samo svojim roditeljima, nego da sam išla na 11 sekcija u 5 biblioteka, razvijela svoje socijalno i družbeno okruženje, svoju razumnu komunikaciju i sve ono kako ću biti korisna sebi, roditeljima i društvu, pa putem odrastanja, bez obzira što jeste činjenica da zapravo svaki čovek odrastanjem, surova jeste istina da mnoge stvari i nedaće moramo da prevazilazimo, moramo da se izborimo sa samim sobom i sa onim što nam se dešava, moramo da nateramo sebe, da izdržimo, da pronalazimo neprestana rešenja, da razvijemo što više svoje tehnike, metode, upornosti i strpljivosti i da vremenom budemo, kao i ja, najbolji u društvu, najbolji u školi, najbolji i šire, najbolji i u više oblasti, da se ostvarimo i kao roditelji, ja sam majka 3 odrasle dece, da pokažemo u pravo vreme sebe transparentno i svoj aktivistički rad i u smeru doprinosa društvu i zajednici, da zapravo kasnije kada da damo doprinose u samostalnom sticanju uslova i okolnosti za život, da i pored toga što smo roditelji pokušavamo da svoju ličnost negujemo i da i dalje radimo na svojim znanjima i interesovanjima i tako kako donosi život. Ja sam dakle aktivista od kraja 80-ih, od 90. 91. godine. Ja sam uspela da poslovno sa svoje 23 godine, odnosno mnogo ranije, još par godina ranije, poslujem po celoj Jugoslaviji, pa najpre budem menadžer komercijalista na sportsko-kulturnim manifestacijama, potom zasnujem i svoj prvi privatni univerzitet u zemlji Jugoslaviji. Moj aktivistički put je zapravo jedna svojstvena borba sa nuspojavama u društvu i uvek sa fokusom na zaštiti odnosa između starijih i dece, odnosno na što zdravijem pristupu odnosu sa razvojem jednog deteta, omladine i ličnosti i na zaštiti dece i u bezbednosnom i u zdravstveno-razvojnom, prosvetnom i u medicinskom okviru. Zapravo ono što me kasnije karakterisalo je i to da sam razvila svoju aktivističku borbu ne samo u humano-plemenitom aktivističkom putu, dokumentarnom životnom putu i delu, već zapravo evidentno i u nekoliko oblasti kao što su borba protiv trgovine ljudima, borba za zaštitu dece, borba protiv diskriminacije, borba za sve ugrožene kategorije, manjine, borba protiv nasilja, protiv terorizma, protiv trgovine decom i zapravo danas govorimo o tome u ovom videu šta je to poveznica za zdravo održiv mehanizam razvoja organizma jednog deteta, sveukupnog, umnog, telesnog i duhovnog, i kako to i roditelji i društvo treba da odgovore, gde se izgubio onaj kolosek koji sam od roditelja sistematski od institucija ja imala, a što su ranije i mediji podržavali, a gde se to sa napretkom naučno-tehnološkog razvoja i razvoja materijalističkog kapitalizma zapravo potpuno izmenilo, namećući neke sasvim strane promiskuitetne, mediokritetne navike kao opšte poznate i opšte prihvaćene, čime nam dezinformacijama i planirano sa predumišljajem podstrekujući svakog pojedinca i društvo uslovljava, ucenjuje
vrbuje, nameće i lobotomira, zapravo i zatupljuje srpski medij. Ono što je poveznica u svim novoj entrofiji civilizaciji ljudskog uma, civilizaciji naučno-medicinskog i tehnološkog razvoja i sistematika i ustrojenja svih država i svih institucija u svetu su se promenila. Neophodno je poznavati više branši dodirnih oblasti u ovima kojima se ja bavim. Neophodno je poznavati sve poslovne, medicinske, sve poslovne i političko, kosmopolitičke, kosmogene, geopolitičke i socijalne okvire i dešavanja da bih mogla da radim istražnu analizu u konsultaciji sa stručnjacima raznih branši i ekspertima. Neophodan je timski rad i dugoročna analitika i rekonstrukcija da bi se uspostavili novi modeli i da bi se vremenom ažurirala nova sistematika i regulativnost ka vraćanju uređenja po prirodnoj pravdi, prirodnim zakonima, skladu sa prirodom, onako kako ljudski mehanizam i jeste jedino funkcionalan. Bez razornog sunovrat i kontraefekat dejstva. Teslina energija dvoamperne struje je nešto što jeste životna sila u svima nama, ali to je zloupotrebljeno kao podela dvojnosti, dualnosti, koje je sad fijasko nakon dugi niz godina, pa čovjek dolazi u neprestano rastrojstvo u sebi samom i zadate okolnosti njegovog života i onome što se nameće kao društveno ispravne norme. Da bismo izmenili uzore koje nam nameću mediji i fokus vratili na to da svi zajedno učestvujemo u svojim životima, smernicama zajednice i dali deci red, rad, disciplinu, pravilno vaspitanje za što manje onoga što svaki čovjek mora prirodno da prođe, a to je neka prirodna patologija, prirodno nošenje sa savesti, traumama kroz razvoj, greškama spontanim, norme, samospoznaje, sve metode koje kod sebe razvijamo, moramo da prolazimo kroz greške savesti na razvojnom putu, patologiju, fobiju, uviđanje greški, savesti, krivice i tako dalje, da bismo i sebe neprestano razvijali i popravljali. Bez obzira na to što uopšte ne uređujemo mi, kada pogledamo da je svaki čovjek osetljivo biće i da svaki čovjek u stvari nosi u sebi vrlo slične stvari koje ga čine efektivno bićem koje sebe osjeća kroz čula, to nije samo u spoljnoj manifestaciji, neće najviše u sebi samom i kroz vodič uma gdje se stvaraju životne supstance hormonalno ka našim čulima. Kako mi rezonujemo i prepoznajemo da jesmo živi, da jesam ja. S obzirom da je čitavo društvo od medija u novo doba pod potpunim pritiskom materijalnih javne politike, javnih agendi, demagogije i dogme, jako teško se probija slobodan ljudski glas jednog stvarnog uma koji zna, koji je uspeo kao ja u svom učenju Demetra na već naučenim faktima da radi neprestano svoju analitiku i praksativno dopunjuje i izvodi primer osmaživanja i predlaže naučno nove modele. Neophodno je poznavati pravne sistematske procese koji su vladali tada i vladaju danas, da bi bilo komparacije i upoređenja. Šta je to ka čemu treba da idemo, šta je to što je ranije bilo dobro, a gde smo se pokvarili kao društvo.
Potrebno je poznavati zakon ustavni i međunarodni, mnoge socijalne i političke okvire i dokumentarna dešavanja. Potrebno je poznavati procese administrativno-poslovne i međunarodne danas. Potrebno je poznavati mnogo ljudi u stručnom radu, aktivista sa kojima radite, kao što sam ja sa Đuricom Stankov dugi niz godina kao njegov asistent i zamenik, i kada je njegovo učešće u Evropskom parlamentu i kao kroz Evropsku komisiju i iz njegovih nevladinih organizacija i učešće u projektima Vlade Srbije kroz nekoliko ministarstava gde je Đurica zadnjih nekoliko godina bio uposlenik na naučnoj projekturi u upravnom delu. Potrebno je da imamo mnogo timskih konsultatora i neprestano da učimo od učenih ljudi, da upoznajemo razne vrste materijala i ljudi koji se intelektualno bave određenim temama, ako i konsultovati se neprestano sa stručnjacima svojih dodirnih branši kojima se baviš. Šta je to u društvu zbog čega unapred mediji teraju nas da se navodeći nas na niske strasti i na niskonagonska i niskosvesna gledanja uskih percepcija, to takvo zatupljeno i lobotomirano društvo stvara sve više otpora prema pravom fokusu fusnote, a u stvari zadržava zdravo korisnu i protočnu energiju svakog iole samosvesnog bića, i to jeste cilj, i zapravo na takav način se omladina i razvojni put jednog čoveka kvari, devastira i pritiskom tera i uslovljava, zapravo ucenjuje na autocenzuru i na autodestrukciju. Zanimljivo je samo jedna komparacija na dijametrali. Zašto se trudi ta velika i javna demagoška agenda i taj vrhovni srpski mediji na Balkanu, da unapred, evo imamo primer fakat preko društvenih mreža, zašto se trudi da unapred kao hejteri na TikToku i na live-u, a da se niste ni upoznali, da se nisu ni predstavili, da nisi dopustio i da ne želiš da učestvuješ u tom razgovoru, bez baze tvojih informacija, stavova iz kojih si izveo ono kako sebe zastupaš, bez ovlašćenja da tebe zastupaju, zašto se trude da ti stvore public relation, javno mnjenje i imidžu javnosti, zašto se trude da ne stigne tvoj glas kroz hiljade komentara napisanih na live-u, na primjer, a da nisi uspeo da zineš, zašto su toliko invazivno uporni, ne po sistemu insekata, nego ja bih rekla po sistemu pesticida, kada se unapred poprskava da ne poraste korov i da ne bude štetno po plod, a u stvari je najštetnije po zdravlje i po plod. Na takav način slobodan govor na Balkanu je apsolutno uništen tektonski razvojnim dejstvom, jer je on unapred osuđen i samo se čeka da se odustane ili osudiš samog sebe. Dakle, zbog čega je sloboda govora i razvoj intelektualnog, umnog, umetničkog bića postalo sramota, negiranje, osporavanje, apsolutno opstruisanje i apstrakovanje, kada nije bilo ni načina da se izrazim, a kamoli da dokažem observaciju ili da zapravo ukažem na argumente, činjenice, na svoje ispostavljene modele, na obrazlaganje svojih zaključaka, a kamoli na svoju analitiku
i rekonstruktivne analitičke činjenice. Kada ne mogu ni da iskažem informaciju koja je za mene opšte poznata. Kada zapravo ne mogu ni da razmišljam gledajući na live-u hiljade komentara, kada ne mogu uopšte da se izrazim u mom pritisku na mene represijom od institucija države Srbije, u svemu što sam ja dokumentarno prošla kao dugogodišnji aktivist i humanista, analitičar i naučni savjetnik, u svemu što sam ja prošla u svojim oblastima, kompetencijama i svojstvima na kojima sam se obučavala, a oni su i vojni i naučni i aktivistički i tako dalje, u svojoj otvorenoj tendenciji da ja hoću i ne krijem i imam pravo za svoje snove i za realizaciju svog smisla za koji živim, svojih vizija, svoje misije, svoje slobode uređenja samostalnog i nezavisnog života. Ako vi znate da ste neprestano i dobro služili i školi, i zajednici, i roditeljima, i ostvarili se kao roditelj i doprinijeli zajednici i sticali svoje znanja, ako ste sve to radili samostalno, nezavisno, niste kriminalac, niste kršili zakon, uspeli ste da izdržite sve pritiske, nisu vas potkupili i vrbovali, niste se bavili prostitucijom, žena ste koju nije niko nikada izdržavao, ni otac ni ljubavnik, samostalno, nezavisno. Šta je to onda ako nemam i poroka i ne kršim zakon i ne koristim podsticajne supstance? Zbog čega bi ja trebalo da se stidim kada neko kaže lažeš, kada neko kaže luda si, kada neko kažeš prslo si i time zatvori da ja uopšte išta kažem, a kamoli da se ni dijalektički, retorički odbranim, verbalno, niti da pored sve moći verbe, informacija i mojih znanja i obrazovanja, mojih argumenata i evidencionih činjenica, ja nemam ni način za demant, niti imam uspostavljen prema predviđenom zakonu ni retorički duelni, kvalitativni duel u kome ću da pojasnim i u kome ću da izvedem svoju hronološku anamnezu, da sebe pojasnim, da sebi stvorim imidž i publiku javnosti, da sebe zastupam i sebe predstavim. To je mnogo konotacija krivičnih dela koje rade srpski mediji, koje projektuju i na rad na TikToku i na društvenim mrežama, jer zapravo čak ni na sudu ne može tako da se deluje i nedopustivo je da se tako obraća. To je nerazumna komunikacija, to je nasilna komunikacija, to je pokušaj uslovljavanja, ucene, prinude, počinjavanja nasilnog pokoravanja i nametanja konflikta, to je pokušaj opsade zapravo da pod prinudom i prisilom ti ne funkcionišeš i ne samo odustaneš, nego zapravo da nemaš plasman i način, da nemaš pravo da išta kažeš, da nemaš pravo kao na sudu kad ubiješ 10 ljudi pa imaš pravo za odbranu, da ništa nije po predviđenom zakonu, ni sama ta komunikacija, a i sudski bi moralo da se izvodi po predviđenom zakonu proces uz tvoje pravnike i uz sve ono što je predviđeno procesuirati u zakonu da bi se neko pod lažnom optužbom mogao braniti. Zašto se nameće meni na live TikToku stalni konflikt da budem u stavu neke odbrane i neke borbe, neke borbene ofanzive za pravdanje kada nemam način da se opravdam? Zato što nemam način ne da izvedem svoj program u javnom performansu, zbog čega što i jeste kao intelektualna svojina i autorska moj program na live programu na društvenoj mreži u 2024. godini. Kao i svih drugih. Već
ja ne mogu da razmišljam, moja energija je zadržana, moj mozak stoji i umeću mu se konflikt i prljave misli. Dakle, to jeste po element dela koji može lako da se i klasifikuje i kvalifikuje iz niza konotacija krivičnog dela, zapravo koje nije samo psihološko nasilje i ne uvažava čak ni opšte poznato i već je ono i fizičko nasilje. Jer ja, pokušavajući da izvedem svoj program i da nešto kažem, imam zaustavljenu protočnu energiju, imam zaustavljenu svoju slobodu govora, a kamoli da izvedem konceptualni i koncizni svoj program sa onim smislom poruke koju ja želim da dam na svom javnom programu. Dakle, šta je to kako se danas društvo trudi da razvije nerazvijene ličnosti, ubice, prostitutke, samoubice, poročne ljude, kriminalce, kockare i mrzitelje, homofobiste, šoviniste i nasilnike na Balkanu. Tako što se unapred stvara jedno opšte javno mnenje, jedna klima i platforma da svak može da drugog osudi, da svak može drugome kaže da lažeš ili da si lud. I taj problem u društvu je zapravo, ja sam se konsultovala i sa vodičem, direktorkom Vericom Jovanović, sa kojoj sam u određenim naučnim saradnjama između Srbije i drugih zemalja za koncept i šta je to problem, sa Vericom Jovanović, direktorkom Javnog instituta Milan Jovanović Batut. Također sam se konsultovala baš na ovu konkretno temu pojave i dešavanja u društvu i kako to izmeniti za izmene fokusa, uzora i kako ublažiti to skaradno dejstvo medija dugi niz godina i kako u stvari dati prostora detetu za zdrav odnos, zdravu zaštitu, za njegov razvoj i psihološki, prosvetni i za njegovu razvoj ličnosti i bezbednost. Što se kasnije projektuje i kao pogodno za organizovani kriminal i za rastrojstvo u porodici, za nasilje u porodici i za trgovinu decom. Sa Slavicom Đukić-Dejanović, koja također tvrdi, kao i Verica, tako direktorka instituta Batut, tako i Slavica Đukić-Dejanović tvrdi iz svog stručnog i svog dugogodišnjeg rada, ne samo političkog, nego i stručno-psihijatrijskog, tvrdi da nama treba novi modeli pomoći ljudima od traume i razvojnih ustrojenja za jednog građanina iz psihijatrijskog ugla, potpuno drugačiji modeli i normativi. I nadam se da ćemo to uspeti konceptualno da damo neke nove modele i neku novu konstrukciju, bar nacrtno, naučno, kako bismo to i realizovali. Dakle, zbog toga imamo problem i averzije, animoziteta prema pomoći, jer je to još uvek tabu tema, psihološka, psihijatrijska pomoć, i da to ne znači da si lud. Ljudi su neupućeni šta je to razlika između traume, između devijacije, između onoga što trenutno proživljavaš, između mnogih šifri psihijatrijskog poremeća i mentalnog poremeća. Šta je to mentalni poremećaj uopšte? Ljudi toliko laički pribegavaju tako što izreknu jednu floskulu, zanemare 10 drugih i pravno predviđenih medicinsko-pravnih zakona i nekoga javno šikanirajući optuže, što je također zakonski, uvek ću podsjećati, krivično delo i može imati jako velike posledice i zapravo
šta je to što razlikuje čoveka čak i da ima psihijatrijsku dijagnozu, kako tome treba pristupati, koja prava ima taj čovek i koliko je tu različitih dijagnoza, koliko nije svaka dijagnoza za potpuno isključenje i apstrakovanje iz društva, i kako i tu postoje normativi i zakoni i pravila kako moramo takvom čovjeku pristupati, kako ga moramo socijalizirati u društvo i zapravo šta on tu ima pravo, šta ne, i zapravo šta je razlika između toga kada čovjek ima nekakvu psihijatrijsku bolest ili dijagnozu, mentalnu bolest, i kada on treba da bude pod zbrinjavanjem u gerontološkoj, u psihijatrijskoj ustanovi, pa čak i koji jeste, on može da izađe, on može da se zaleči, pa gde je ona najopasnija dijagnoza? Činjenica ukazivanja prstom nije samo linč, nego je apsolutno ugrožavanje ukupnog integriteta elementarnih prava jedne ličnosti, kršenje mnogih stavki elementarnog prava integriteta građana, odnosno zakona, kršenje svih ukaza pravno-medicinskih i pokušaj zloupotrebe, a najviše u stvari ugrožavanje u svakom smislu i, kako bih rekla, podstrekivanje na saučešće u nekakvom zločinu. Zbog toga imamo na jednoj strani nasilnike, na drugoj strani samoubice. Zbog toga kažu da je nama bolesno društvo. Ali se tu zadržavamo. Društvo treba da se leči, a ne treba kao društvo i opšte poznati normativi u društvu. Uzorec, dakle, mediji treba da izmene pre svega, pa onda da se regulišu institucije u primjeni zakona. Razumete? I u faktu bezbednosti i u faktu zaštite zdravlja. A ne može da bude izgovor, kao što urednici medija često danas govore, izgovor je takvo nam je društvo, takvi su ljudi. Ne, nije takvo društvo i nisu takvi ljudi. A pojedince treba da osuđujemo, ali ne ovako. I ne bespredmetno. I ne ad acta, i ne no pasaran, i ne no sense. Jer svaki čovjek je dovoljno vredan, rođen sa razlogom, različit, ima pravo na svoj san i svoj smisao. A moj smisao je diplomatski, medijatorski, najveći uspeh, naučni radovi koje sam zamislila, misiji u skladu moje vizije koje prepoznajemo 2 godine, širenje snage i svetlosti i doprinos rekonstruktivno-praksativnog analitičkom radu i uspostavljanju novih koncepata kao i kulturološki i publicistički rad, humanističko-aktivistički za mir na Balkanu, zaštitu dece, bezbednost svih ljudi na Balkanu i u čovečanstvu i ujedinjenje i mir i na Balkanu i u čovečanstvu sa boljom zaštitom dece, boljom bezbednosti građanina u skladu sa prirodnim zakonima, u skladu sa prirodnom